Para pengunjung, para pemirsa, senemangkin kelanturang untuk Gusti Mangku Sari Boang, Sari Berde. Baca ngaturang puniki pupuh Semarandane dasar lan Semarandane cili nayu. Terusan. Arenida rawo tangke ngiriku raris para harine sampun becek melinggih nangkel. Waduh adi ajak dadua Sang bang banyak widya dia den beli dewo mako kali sadia dewa mangkin prapta dan kadigajir taneng ati sadio anak buku dewo rao maka kali hadiah mangkin bali mangu nenga nenek ada picekat beli kape ning dewo sane membuat adi indek daging bisa daging bisa mani desang pandita ide yaci ida aji sane sedawa giaji nyenang wen tentu bisa manita majang iraga sarang tiga nah pemekas picekat ide sane membuat ring ragot ni adi sareng tiga kocap padi sarang bali nah kini nyento adi pemekas nih sareng ukudan beline adi madue kakian mare Jawa wenten puniku iraga sareng telu meduwe anak linsir kakiang puniku ring jawi duipo maling ngereng puri Duh, ika kiang tu
Dang yang Sidi Mandro meraga dharma tuk melinggih iri ke ring dapura. Dang yang Sidi Mandro namo Ide dang yang Sidi Mandro para bide anak kelingsir riantuk luweh punika kediat mekanide ring Japo Mandro pangastawa Bali adi kani kaya raris pijekat ide elingang punika di diantuk wenten ne pitekat ide mangdo tangkil sarang telu mandai ragu sarang tiga pacang tangkil digelis tangkil ring ide anak kelingsir ngerara kakiang maring adoko mang dairaga sarang-sarang to lungo ke jagat jawi ngerarah kakiang iri ke ring dapura yaneng adi sarang kale nah kene nyendewo yen mula adi sareng kalih puniki mantuk reng kayoni dewa yen kayunadi cumpu ring kayun beline ngiring lunga maring adoko ngiring tu dewa adi sareng adi lunga ke jawi dwipo tangkil ring yedoi kakian sareng-sareng pacang nangkilin ide ikakiang ring dapura raga mangdo sahunengo sumang dene tatas iraga uning kitu adi mangdotan balik sango lantur nitya mareng biasamo tan kadi nyeneraga sang libyo ring bisa man sang kawedan kita mawinannya nadi wang beli sing kesengguh
lempas nitio kape ning pecikat ya to bisa man ya ji sang pandita